February ni somni le paruk sang ni somni le pali ania Lai Autonomous District Council primary zirtir tu som le pariat lak tur chuanin ti alwa chomeka LADC nuaya thok tur primary school zirtir tu som le pariat lak tur hian sarkar chuanin kumkalta sang ni somni pathum August ni kuwa khanin advertisement ati chuaka he advertisement hi tual chung chanchin buwa August ni som le pakhat sang ni somni le pathum khan ti chua ania zirtir tu lak tur hi zirtir tu pa ngai som le paruk le laicha zirtir tu pahni ania hemi chungchang a hianin Congress party chuanin interview tur ko na thil fel hel indu sakna lan tir theina tur inje theina rem chang a om ni in an thria Voin Khan Chief Executive Member nena ma la tura ngenna an theluta CM hi alo omlo awangin Executive Secretary nena an lekha an theluta Voin Sonhulam Khan LADC Noya Education and Human Resources Department Primary School chuanin riatirna aron chua ve boka engpo ni sela Lai District Congress Committee in CM nena ngenna an thelu hi kan ngai thahonga chumi zo chuanin LADC sarkarina riatirna achua hi kan ngai thale don dia Lai DCC ten LADC a CM nena lekha an peka hian subject a LADC Education Department Primary School Noya zirtir tu pa ngai som pahni le lai cha zirtir tu pahni lakna hian GAD office memo number antar langa ni som pariat January sang ni le som paruk anga lak ani theinan ma le turangen na antia an lekha chuan ni som ni le pakhat February sang ni som ni palia Education Department Primary School in lekha ati chua lekha number tar langin zirtir tu pa ngai som pahni lakna tura candidate som ruklai mai ko ni in lai cha zirtir tu an lakna tura candidate som lai mai ko an ni boka hetiang proportion 1:5 hi LADC a kalpui ani ngai me ulawa ninga zun sang ni le som pasaria LADC General Administration Department lamin lekha anti chua post pali chau lakna tura candidate som ni lai mai an ko chan kha candidate an tlem mai ba ka le written examination a mark in ang an lo om paltakin ti thilatan chawa thla dul na kha siam ni in anulamata na mantur ani lawane tun ma in mark in ang an lo om pal ani chuan danin kumlama upazok te ko zok tur ati boka wangin khatiang khan rotlang taka interview an ma chonnan siam that mai ani thilom dan le LADC local to dan en hian tun tuma hian diklo tak le tranchan mumal omlo du sakjong te lak tumalian taka wangin hetiang hi department lam hian an siam ni in alanga kan LADC hi nalak chungchanga alo mual pho to a Education Department pani ngei po hian High Court a case anei ni in kan thria chu wangin mithiam le qualified jok te lak an ni theinan tuna personal interview ko na hi cancel turin le GAD office memo number antar langa ni som pariat sang ni le som paruk ami anga kalpuya post rok zat let ni anga kalpui le turin le lai cha po mi pasari ko turin kan nge na che tin lekha hian ain ziaka Lai DCC a General Secretary Ulal Tlom lova chin za chuan ming azia nanani Lai DCC lekha hi mipuya adar nuwa Voin Sonhulam Khan Social Media lama Lai Autonomous District Council Education and Human Resources Department Primary School notice aron langve thunga chuta tarlan ani dan chuan Education and Human Resources Department Primary School Lai Autonomous District Council buat sai primary school teacher le lai cha teacher na lakna kalpui me ka hian the Lai Autonomous District Council Education and Human Resources Department Group B and D
recruitment rules sang hi som hi kalna emo palzutna aum lo ti kan in hriat tire he nalakna hi Lai Autonomous District Council Education and Human Resources Department Group B and D recruitment rules sang hi som ni ang taka kalpui ani a recruitment rules a hian written exam atanga candidates te personal interview tura ko za tur le personal interview nei dan tur atar lang lowa recruitment rules in personal interview tura candidates thlan tur zat abithlia lo awang le he na hi lady sin hnuaia nalak tur ani awangin Lai Autonomous District Council in anhuaya direct recruitment na lak dan tur in kai hruaina asiam nung berle tuna man lai mek office memorandum zun ninga sang ni som le pasari hangin personal interview atling zat le interview dan tur buatsei ani lekha number tarlan oma ni som le pariat January sang ni le som paruka chua guidelines for conduct of written test interview for direct recruitment office memorandum hi memo number antarlanga February ni khat sang ni le som le paruk notification manga cancel to ani a guidelines for conduct of written test interview for direct recruitment office memorandum zun ninga sang ni le som le pasari a chu hi tuna man me kani antia Education and Human Resources Department huaya primary school teacher na la na sang ni som ni panhia po Lai Autonomous District Council Education and Human Resources Group B and D recruitment rules sang ni som ni in personal interview chungchang atarlan lo awangin he office memorandum zun ninga sang ni le som pasari ang zul zui hian personal interview in kai hruaina tan man ani ti Education Department primary school in hriat tirna achua chuan antarlanga he hriat tirna hian elementary education officer primary school pi Srangthan Moin Ming azia nanani